أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على خير خلقه أجمعين محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن دام وعلى أصحابه الغر الميامين ولعن دام على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We welcome you to the first session of the After the Massacre series. After the Massacre series is a series that by which we will have a continuation of the Muharram program up until Arba'een, inshallah ta'ala. So in every week, we will have a different speaker, inshallah. This week, it will be Sheikh Sayyid Kgeua Mosae. Next week, it will be Sheikh Ali Ngani. The week after that, it will be, you saw the post I did. The week after that, it will be, Sheikh Mukwatle. After that, it will be Sheikh Ja'far Kabir Zuditopo. And then, last but not least, it will be Sheikh Kolani Mbonani. And it will be hosted by yours truly. Also, every Saturday, we will have a session also at the same time with our Sheikha, our female scholar, Sister Khadija Mkwal. She will also be giving us lectures every Saturday also up until inshallah ta'ala. We appreciate your attendance and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless all of you bihaqq al-Hussein sallallahu wa sallam alayhi. Our speaker tonight, as mentioned, is Sheikh Kgeua Mosae. Right, the bio, I guess. So also what I'll be doing as the MC is that for a random topic, I'll be reading 1 or 5 hadith, depending on the length. Inshallah. Then we will come and listen to the lecture. So what I will also be doing is on Tuesday, I'll play Dua Tawassul. And on the Wednesday, I'll play Hadithul Kisa. And then on Thursday, I'll be playing Dua Kumail. Hadithul Kisa is like 10-15 minutes. I'll start at 7:15. For those who want to join in and listen. Dua Tawassul is about the same length. And then maybe with Ziyarat Ashura. And then Thursday on 7 o'clock, I'll join and play Dua Kumail, inshallah. So for those who want to join and recite along, you are most welcome. But that will not be part of the recording. First hadith from Massacre al-Shia, Abdullah said, al-Imam al-Sadiq alayhi salam, he says, whoever seeks a need without wudu and it is not achieved, he has no one to blame but himself. That is, for your wudu, for you to ask Allah subhanahu wa ta'ala, it is best that you always have wudu. The other hadith, he says, truly I am amazed if someone seeks his need with wudu and it is not accomplished. So this shows the importance of wudu. The last one that I'll quote for tonight is Imam al-Sadiq again. All of them are in Masail al-Shia. He says, verily Salman narrated from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Please, this one, remember it. Whoever goes to bed in a state of ritual purity, or either ritual purity is now general, his spirit will be reinvigorated that night. So when you sleep on wudu, it is like on that night you are performing tahajjud. One hadith that I particularly like,
without wudu is man mata ala tahara. Whoever dies with wudu dies a martyr. You die a martyr. You are a shaheed just for keeping your wudu. So inshallah ta'ala, let us be of those who keep our wudu. And without any further ado, we will hand over to our sheikh, our beloved sheikh, Sheikh Kgeua, Sayyid Kgeua Mosae, بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. Unmute thyself, Habibi. Yeah, Bismillah. Alrighty. Ikra in the background. Emuna thoma lecture we rakan. Oh, mama me shikhat. Akhi tu khat tu. Emuna background sharp. Oh my. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطر الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وأشرف الأنبياء والمرسلين إمام القبلتين جد الحسنين أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله أهل بيت الطيبين الطاهرين هم التين والزيتون هم الشفع والوتر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. اللهم كن لي وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bomme, bontate, bo abuti, bo ausi, tlo dumedisa ka khotso. Ke re khotso ya tlatlamatso mo palo hodimo le lefatshe le mosa le mohawi be le lona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, re lebohe monyetla jwalo ka ha le tseba hore ntho engwe le nngwe e etsetswang Imam al-Hussein kapa e etswang ka lebitso la Imam al-Hussein, if we fumana kopanong eo jwalo ka ha Fatima Zahra salamullahi alaiha a tjhulo hadithing ya hae a ra o ka ifumana mo kopanong ka Hussein, ha se thato ya hao, o menywe o tjho wena ka bo wena o dutse tje o menywe. Re kope Allah tabaraka wa ta'ala a re ngole inshallah among Imam al-Hussein inshallah. Ya laitana kunna ma'akum fanafuza wallahi fawzan azim. Jwalo ka topic ya gane se le bone di-posteng vele ngotse vele re tlo bua ka ho sebedisa matsatsi a kgwedi ya Muharram hore re itukisetse ho tla wa Imam zamane ajalallahu ta'ala farjahu sharif. Ke qadile puo ya ka verse ya Qur'an sura Mulk. La uri huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah o re ke yena a entseng bophelo a etsa le ho hlokafala ha motho hobaneng hore a tseba hore leka kore a re fe teko eo ya hore ke mang
ana le mesebetsi e kapa ke mang a tlo etsa mesebetsi e metle. Jwale he ha re utlwisisa versing e ra utlwisisa hore Allah o re tseditseng di teng di-verse tse ding tse Allah buang ka tsona hore wa ma khalaqna al-jinni wal insi illa liya'buduni. Ra ka etsa di-jini a ka etsa le batho ka ntle le hore ba rapele nna. So ra utlwisisa hona tje hore ya Allah o re etseditse hore re etse mesebetsi e metle, re etse mesebetsi e makgethe, re etse mesebetsi e re nkang e rise ho yena. Le yona ha o ka sheba ibada le yona ke mosebetsi o motle o re isa ho Allah subhanahu wa ta'ala. Go tshwana re tseditse yona ntho eo. Prophet di hadithing tsa hae tse ding ha bua o re man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitayatan jahiliya. Subhanallah, fa'udhu billahi min dhalik. Allah o re prophet e re motho ya tlo tloang lefatsheng la ba phelang ba, o tho motho o tlo hlokahalang a sa tsebe moetapele wa nako ya hae o hlokahala jwalo ka motho wa jahiliya, hlokahala jwalo ka motho wa Sesotho, hlokahala jwalo ka motho a sa tsebeng letho. Mohe ra utlwisisa he molemo wa ho tseba moetapele wa nako ya hao. Ho tseba moetapele wa nako wa hao o habedi. Ho na le motho o tsebang moetapele wa hae, ho na le motho o sa mtsebeng. Ha mtsebe jwang motho o, ditaba tsa moetapele di a fihla ho yena, go tjho yena wa fihla talile. Proof yena a sang e fihla, ha ona talile e fihlileng ho yena hore moetapele ke o kapa eng. Ha ke ra dule tulong tse tshwanang ha ke re. Mara ha ebe wena taba di fihlile wena o a tseba ka moetapele wa hao, ha o qeta ho kgetha jwalo ka re tlo bua today inshallah, ke yona talk ya rona eo inshallah. Allah ka ra Qur'ane hape wa bua hape o re ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfihi. Ya Allah o re nna ha ka etsa motho hore a be le pelo tse pedi mmeleng wa hae. Allah ha ka etsa motho hore a be le pelo tse pedi mmeleng wa hae. Inshallah re tlo leka hore re qaqe verse hanyane fela tje. Mara Allama al-Mufayyir tafsiring ya hae ha bua ka yona verse e, ma ja'ala Allahu lirajul min qalbayni fi jawfihi. Ha bua Allama al-Mufayyir o re di ha tharo verse ha o sheba ka tsela tse tharo. Re tla qena ka ya ho qala hobane ya ho qala ke yone rona re batlang ho bua ka yona inshallah, mara tse pedi tse hobane di monate inshallah ke tla di bua. O re ya pele ke ela he e ratwang bo sister ela ga wallahi ha o kgonahale hore ba rata batho ba ithu na le pelo e one. O re eo ke about the weakest explanation of the verse. Ha o re o ke se rate batho ba ithu ka pelo e one, subhanallah, wallahi ke ya bobedi ya nkgafitsa mpe ya nshapile wallahi e mnate o bala. O re ha o sheba verse e, Allah o sebeditse the word jawf, a sebedisa sadr or sudur. Allah ha dula a bua ka pelo ya motho, o dula a bua kae? O bua ka pelo e kae? E suduring. Pelo e kae? E sadring, e sefubeng, ka hara sefuba sa rona. Pelo e located kae? Sefubeng sa rona. Mara mo Allah ha bua ka yona o re fi jawfihi, o re karolong ya mmele wa hae. Wallah subhanallah. Allama al-Mufayyir ha bua mo o re le Allah
o sebedisitse puo e nngwe mo azange a re nna se kapa a re o itse rajul arrijal rajul o itse motho wa monna mosadi mo hamala o badile motho wa monna o re wa neng a badile motho wa monna fela o re o badile motho wa monna fela a sebedisa le lebitso le reng jaufe karolong e nngwe le e nngwe efe kapa efe ya mmele o re ha mosadi a ima subhanallah o re ha mosadi a ima o ba le pelo tse pedi la tseba le disonneng kwa makgweng mala e ukwa pelo ya shapa ha o shape pelo e yane ha o shapa pelo e nngwe ya ngwana o ka hara hao o tshwana le pelo e nngwe mara pelo eo ha iyo kae sefubeng ha iyo sadreng e kae e jaufung ya hao karolong e nngwe ya mmele wa hao wena mme wa ka e le hore kae empeng ya hao ka hara mpa ya hao subhanallah e rona e re batlang ho bua ka yona versing e ya hore Allah ha etsa motho hore a be le pelo tse pedi ke yona e alama al-Mufajjir buang ka yona ha e qaqa le dikola tse ngata di bua ka yona vele di re o ke se rate dunia le akhirah o ke se rate botle le bobe amal bil ma'ruf wa nahy anil munkar ya Allah o re tlamehile o kgethe hara dunia le akhirah re na a ke hano re na le karolo e nngwe ya rona ya dunia mara la nkutlwisisa re ke bua ka eng ke ra o ke se kgethe dunia le akhirah phela ba rekisang dunia ya bona for akhirah tse ka tlo buang tse re thowa hanyane le hanyane mo ha o ka re o a sheba ha re tloa re ya ketsalong ya carbon wa bala ho na le monna o bitswang ka hore ha ketsahalo e etsahala carbon wa bala o ne a le ka lehlakoreng le lwantshanang le Imam al-Hussein alayhi salam ana ho ne le sole ana le balatedi e ne le motho o hlontshwang ha di muakhir tsa rona di re jwetsa di muakhiruna tsa rona di re jwetsa di ne le motho o hlompheha ne le motho a le matla ne le sole ne le commander e le generala hantle empa hanako intse iya ma ja'ala Allahu lirrajul min qalbayhi fi jawfihi ya Allah hanako intse iya antse a bona a lwantshana le pelo ya hae o reng pelong ya hae o ke se rate ntho tse pedi hape o reng man mata walam ya'rif imam zamanihi mata bi hayatan jahili o lwantshana le ntho hore nna ke le jahili nna ke a tseba and then nna ke a utlwisisa a nka ona monyetla oo alhamdulillah sephetho sa hae ko ba kae ko ba sefubeng sa Imam al-Hussein a mo jwetsa re ngwanaka o horempela ko tsho atlehile o katleho ngwanaka hona moo tsahalong ya carbon wa bala la ashabuka ya Hussein kama qala rasulullah ha ona balatedi ba tshwanang le balatedi ba hao ya Hussein hona moo hobane ba lantshana le Imam al-Hussein ho na le moshemane o bitswang ka Umar bin Saad Allah ha thaba ka yena o ha o ka latella history ya rona e re jwetsa hore Umar bin Saad o kopane le Imam al-Hussein di kopane ba ntse ba mmitsa ba kopana ba bua
ha ba ntse ba kopana ba bua ke yo mong motho lena volwajhain ka Arabic ya batho ba re ke motho wa fahleho tse pedi, pelo tse pedi, kalbeino kgono ba le pelo tse pedi. O tlameha ko kgetha dunia kapa akhira, dunia kapa akhira, wena o tlo ikgethela. Umar bin Saad ka letsatsi la Ashura, o mmamedisise, o na le motho o sa tsebeng imam ya hae ke hore o itse ha e bona a hlaphohelwa ke ska ne ke tjho dalili ne se o fitla itse ha e bona a hlaphohelwa. Ho na le motho o tshwana le Umar bin Saad. Umar bin Saad na tseba Imam al-Hussein, o na tseba toka e Imam al-Hussein ana le yona ho rona batho. Qala inni ja'iluka lin-nasu imama, imamu ke batho ke nasi ke setjhaba. O na tseba tulo ya Imam al-Hussein, mara ka letsatsi la boshume ka Muharram o na lwantshana le pelo ya hae. Bana maqetellong tlamehile re kgethe. O ile a kgetha dunia, a rekisang akhira ya hae ka tsela efeng re ya ha ba re jwetsa ka yena ba re ke yena wa pele. Wa o lahlela eng? Wa o lahlela lerumo Owen Ero ke yena o qala wa o lahlela. Le ha e lahlela o na jwetsa balatedi bao ba ne ba eme le yena ba lwantshana le Imam al-Hussein, ba jwetsa ka mponi ke nna wa pele, wa o lahlela. Fuletsa jwang, subhanallah. Subhanallah. Jwale he bana beso, ha re nka re tlisa ho nna le wena, re etsang for Imam al-Zaman. Ba re balatedi ba Imam al-Zamani ke ba ba buang ka yena mehla le matsatsi, metsotso le metsotso ba hopotsana ka yena Imam al-Hussein, Imam al-Zaman ajalallahu ta'ala farjahu sharif. Ba ngola ka yena, ba ngola ditabeng, ba ngola ka yena dipampiring, ba bua ka tulo ya hae ha tlo fihla. For Imam al-Zaman ana re bao ba tsebang hore Imam al-Zamani tulo ya hae ke eng. Toka ya na le yona ho rona ra tseba ya Imam al-Zaman. Ana rona re tlo tshwana le yena Umar bin Saad ha nako e se e fihla, ha nako e se e fihla ya hore re tlameha ho tshehetsa imam ya rona. Ana re tlo rekisa dunia akhira ya rona ka dunia, re tlo nka dunia na re tlo kgetha tsa fatshe le re phelang ha tsona, e le hore lefatshe le re a tseba kaofela hore re itukisetsa eng lefatsheng le tlang, re itukisetsa akhira rona, mara re itukisetse akhira. Bare imam yuridu qalbun safi, bare imamu o batla pelo e hlokofetseng, o batla pelo e hlwekileng. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayatollah Behajati ba mmotsa ko mongwa wa barutwana ba hae, wa mmotsa re ya man, a ko ntjwetse mo hore wena ho tlile jwang hore o phahame hakana kapa o be maemong a phahameng hakana moyeng. Ayatollah Behajati wa Msheba o re ka lerato la imame
Zamani ajalallahu ta'ala farjahu sharif. O re ka lerato fela la Imam Zaman. Ga o so bue ustad, ga o so bue titjhere ya ka nhlalosetsa o tjho reng. O re nka pelo ya hao o efe Imam Zaman ajalallahu ta'ala, Imam Mahdi min ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nka pelo ya o efe Imam Zaman, o tlo bona hore Imam Zaman o tlo eng kae be kae. Bana beso ha ba re kullu ardin Karbala wa kullu yawmin Ashura, ha ba re fatshe le leng le leng ho lona ke Karbala, tsatsi le leng le leng ha o phela ka lona ke Ashura. Ba bolela hore teng le Imam Zaman mo a leng teng o Karbala, Imam Zaman mo a leng teng o phela Ashura mehla le matsatsi, motsotso le motsotso o phela yaumul Ashura, o a phela sona. Rona re nana ka re Imam Zaman o dutse ha monate mo a leng teng o phalaising. O nana ka re Imam Zaman o a rata bona ba lateng ba hae ba ba kgaola dihlooho. O nana ka re Imam Zaman o a rata ha bona ntho e etsahalang Afghanistan. O nana ka Imam Zaman o a rata ntsa bona ntho e etsahalang bo di-Iran, bo di-Yemen, bo di-Iraq. Ipotse wena o le motswadi ba o beile hlooho sethunyeng, ba etsa eng kapa eng ngwaneng wa hao pela mahlo a hao o sena matla hore o ka mo thusa, kapa ona le ona matla empa matla a hao ke matla a kgethehileng, a se matla ka go ka mo tlosa tulong eo a leng ho yona. Ba nako e so fihla go ka mo tlosa tulong eo a leng ho yona. O le motswadi o supuwe ka sethunya, o sa kgone ho etsetsa ngwana hao mona o ya sekolong a sena dieta. O ikutlwa o le jwang wena o bona ngwana hao a bolauwa ke tlala o sena bokgoni, hobane ka morao Imam Zaman ke motswadi. Ka mora tsona tsohle Imam Zaman ke motswadi. hal min nasr yansurna Imam Hussein a hweletsa na re ke matlo mo thusang, ke ma thusang setloholo sa hae e le Imam Zaman. A re bua tje ke qala ka nna ke kgothatse lona ke re ha re etsetseng Imam Zaman ajalallahu ta'ala farjahu sharif. Paliye ke ile ka e qoqa ha ko hopola hantle, ke a e pheta hape paliye ha qeta ke kwalo hobane ke a bona ba generation o thole ba batla le ho tswa ona tje kapa eng. Ayatollah Tehrani rahmatullahi alayhi o a tsamaya o ya tulong e nngwe mahaeng ko Iran. Ha fihla tulong eo mahaeng moo o fumana hore tulong eo ha ona moruti a rutang batho, ha ona sekola. O a qala o bua le batswadi, ke kopa le mpheng bana la ka ba 5 kapa 6 kapa ba 7, 5, 6, 7 batho anke ke ba ruta ba tlo kgutla ba tlo le ruta le lona. Batswadi ba fana ka bana ba bona. Se re bua ka batswadi, re bua ka Imam Zaman. Batswadi ba fana ka bana ba bona. Wa ba nka 3 years 4 years moo ntsa ba ruta. Nako ela o fitla ta adileng, nako ela ya hore ba tlo graduate ha ba se ba qetile ho bana he, ka hlomamiso ha ba se ba tlo ba hlomamisa hantle ha re se re beha ka puo, ha ba se ba tlo ba hlomamisa. O re pele ke le hlomamisa ke kopa ntho tse 3 le di etse. Ha le sa etse ntho tse 3 tse, ha ka le pheya ka tsela e ke nanang hore ke le phehile ka le kgutleng ha le so butswe. Ayatollah Tehrani ha so ba hlomamisi. O re ya pele ke kopa le bale le ha e ka ba leqephe la Qur'ane le se ke be la lebala le swalatul layl le nthapelong ya bosiu, hobane ntho enngwe le enngwe e o e batlang o tlo e fumana thapelong ya bosiu. O re ya bobedi nna ke le rutile fiki
ya ka. Ke kopa ha le kgutlela morao mo le tswang teng le se ke be la ruta fake ya ka. Ka etsang batho ba lona ba taklile fake ya ka. Hobane tlo ya ka re ne ke etsetsa nna kapa ne ke batla eng balatedi ba bangata. So tla ba ruta fake ya mang kapa mang o batlang ho mo ruta yona. Ka ntle le fake ya ka. Ke ye ntlha e re fihlang ho yone re batlang. Ntlha ya boraro. O re tsatsi le leng le le leng bosiu pele o robala. Ke kopa o dule lehlakoreng la bethe ya hao. O bue le Imam Zaman. Qoqa le Imam Zaman. O bue le ena ka re wa mmona. O bue le Imam Zaman ka re wa mmona. O mo jwetse ntho e nngwe le nngwe. O mo jwetse mathata a hao. O mo jwetse mathata a baahisane ba hao. O mo jwetse mathata a setjhaba sa hao. O re wallahi Imam o tlo araba. Ke ntho ya hape thata e tjhong. A re nka pelo ya hao o e fe Imam. O shebe hore Imam pelo ya hao o ya enka o isa kae. Hobane pelo ya hao o tlo enka a ise kae. A ise ho Allah. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Fattabi'uni sayuhibbukumullah. Prophet Allah mo tsa ka Quran hore ba jwetse haebe ba re ba nrata ha ba latele wena Allah o tlo ba rata. O ratse ba ahli al-bayt ke Muhammad in 12 generation se fela tje. So ka Imam Zaman bana beso ha re molwaneleng ha re hopoleng hore Imam Zaman o tulong e jwang jwalo ka ha wena o le motswadi o sa batle ho bona ngwana hao a sotle le yena Imam Zaman o mo wa tseba hadithi re akhir zaman Imam Zaman ke se fihli ye ga utle hang fela rona re le bo abuti kapa hona re le bo ausi ba tumelo ha ke so be le matla a o kenya letsoho la ka pokothong ya e mong wa bo abuti ba ka hakim ha ke so be le matla o kenya letsoho la ka pokothong ya hao hakim ka ntsha seo ke se hlokang o sa bua o sa nsheba lo nsheba o sa ntshwara lo ntshwara letsoho la ka ke tsamaye ko etsa ntho e ke e hlokang eo o se ka nhopotsa lo sane ka yona ntho eo Imam Zaman o tlotla hang fela re sa fela ona tje hore hakim a tlo kenya letsoho pokotong ya ka ke le tshware ke mmotse o etsang Imam Zaman o hole hampe no so bana beso ke qala ka ho kopa nna ke ikgothatse ke kope le lona ke le kgothatse hore ha re sebeletseng Imam Zaman hobane o sebeletsa Imam Zaman ke o sebeletsa Allah subhanahu wa ta'ala ho lokisetsa Imam Zaman ke yona Rabbana atina fid dunya hasana hauda hasan kapa ntho e ntle kapa ntho e kgolo e fetang ho lokisetsa Imam Zaman tulo ya hae lefatsheng le re phelang ho lona o ka etsang wa etsang ke hana ba re wena o tsamaya ka koloi majabajaba kapa ho etsang haebe o nana ka ke tsa hao and ha o lokisetse Imam Zaman ka tsona ntho tsa re fileng tsona then re lahlehile re rekisa akhira ya rona for dunya re tshwana le yena Umar bin Saad fana'udhu billahi min dhalik re kope Allah subhanahu wa ta'ala a re hlokomeleng
re kopa Allah subhanahu wa ta'ala a re sireletse ho tse mpe tseo ba re kopanang ka tsona kapa ba re kopanelang ka tsona. Re kope Allah subhanahu wa ta'ala a bule pelo tsa rona, a re bontshe tulo ya rona le ka mokgwa o re ka itukisetsang for Imam Zaman. Hobane kaofela re ke se be bakganni ba Imam Zaman. Kaofela re ke se be bakganni ba Imam Zaman. Kaofela re mokganni mo a batlang ho ya teng. Kaofela re ke se hlatswe diaparo tsa Imam Zaman. Kaofela re ke se pheheng Imam Zaman. So inshallah ha re fumane tulo ya rona lefatsheng le e leng hore e ka re sebeletsa hore re lokisetse ho tla wa Imam Zaman hore ha fihle dintho di le bobebe inshallah. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Ke a kwala bana beso inshallah ka tuwa re phamiseng matsoho re buleng pelo tsa rona inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشرنا علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. كبير يا مولانا. حضرت wata mama generation ni pro akaska kanna Mahdi. Kubega Alhamdulillah. Our brother, our Sheikh Sayyid Mahdi al-Mosae. Alhamdulillah. So and then for those barring inshallah ta'ala. Yeah, inshallah. Joe, can you please mute yourself? Yeah, the question and answer session yana kapajwa. Yeah, sure. We'll take 2 or 3 questions, inshallah. 2 or 3 questions, inshallah, for the video. So our video is interesting, inshallah. Those who do have questions, please raise your hands for the for the sake of time management. Is only for people who finished. Those who have questions, inshallah. نعم أخي المنبوذ. نعم. Okay. Alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. نعم. Mina ma-question wami two yabona. All right. Nami yokuqala uthize makaqala uSheikh. Nami athi like kunalabo kusho ukuthi like umessage awakabafikeli uyangifrustana. Yabona. So bengifuna ukwazi ukuthi labo umessage ongakabafikeli ngelanga le judgment day kokwenzakalani ngabo because bona umessage awakabafikeli. Yabona abazi next. Uyangifrustana. So i-question yokusi-2 bengifuna ukuyibuza ukuthi uImam Mahdi bekakhuluma ukuthi maybe mawufika ebhedeni yakho uyangifrustana umuntu ukhulume noImam Mahdi uyangifrustana. So i-language yokusho ukuthi umuntu ukhulume naye ngayo uyangifrustana yini Arabic or any language uyangifrustana. Naam ama-question wami. Ngicela waphinde futhi just for me to note them down. Ngithi yokuqala ukuthi makaqala uthize like message uyangifrustana kunalabo kusho ukuthi like ubafikele uyangifrustana and then kunalaba ongakabafikeli message uyangifrustana. So bengifuna ukwazi ukuthi lo message laba vele kusho ukuthi awakabafikeli
Uyangifrustana ngesikhathi se-judgment day kuyokwenzakalani ngabo because bona abazi next uyangifrustana like imfundo ye-Islam abayazi uyangifrustana so bengifuna ukwazi ukuthi kuyokwenzakalani bona ngelanga labo le-judgment. And then obusi-2 ukuthi sharp masifika ebhedeni yona le mbhedweni sihlala phansi sikhuluma nayo Imam Mahdi uyangifrustana yini language yini ilimi okushuthi imuthi silikhulume naye uyangifrustana Arabic or any language uyangifrustana esingayikhuluma naye. Alright. Ahsantum. Walaikum salam wa rahmatullah. Is there any other question? Akid Sheikh na khoro u prefera khore retseng ringe di question ka ofela di answer one by one or reading ba re fe one we answer ba re fe one we answer. Re kutlwe ka wena. Okay, not prefer ba re fe di question ka ofela. So who else has a question? Maybe if you can either also text the in the chat of the group of the meeting or guide texter, or if you want to ask it, you can ask it now for note that down, and then so that our sheikh can answer all of them all at once. So now we have 2 questions. All right, so it's fine. Let's take these 2 questions, maybe from these 2 questions. Okay, Yusuf, Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Yeah, my brothers, alhamdulillah, mashallah for the lecture. Shukran, alhamdulillah. Because the intersection amongst ourselves. So, Nanik Bata going forward to how as us on ourselves, those who have spread the knowledge amongst our community and amongst our family, because what's about Kilabona or Pella how unless you have someone who is your senior, my senior, I can invite her. So in that way, all right. So yeah, Allah. So if could this a question, the question to Risayang Mulaitz our Islam because Baba, as you say, Baba, this message from elders and whatnot. Would you see this in? Succinct, unlike we are not in that form of knowledge which we can propagate Islam. Yes. But from your side, Akire, you are learned, you can do an extensive talk. All right. So that's how it is. No, thank you. That question is noted. Bismillah. Bilal, Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bilal Tembo Pita. All right. Bismillah. Now, Molana, my question is this one. I'll just try to build it up first. You see, there was a time whereby there was no time. And then there was a time whereby there was time. And then there was a time whereby there were human beings. And then there was a time whereby there were no human beings. So my question is, what is time? Hey, Allah. Okay, that is noted down. Shukran. No. Question okay, so we have 4 questions inshallah. If there is another question, Bismillah. If there even isn't, they'll glorify our honored guest to answer them, inshallah. Right, I don't see a hand raised. Okay, Bismillah. The first question, those who didn't get the message, Aman. First of all, this is so beautiful. South Africa is so beautiful.
The speaker is speaking to Sesotho, without question and then South Africa, man, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, so the first question is those who didn't get the message. In your lecture, you mentioned Hori, there are those who are ignorant because they didn't get the message. What will happen with them? Judgment. Bismillah. Salamu alaikum. Ka tseba vele hore Allah subhanahu wa ta'ala a ke se re ahlole ka ntho e re sa e tsebeng. Allah subhanahu wa ta'ala ke se re ahlole ka ntho e re sa e tsebeng. Haebe molaetsa ha wa fihla ho wena, o tlo arabella se fihlileng ho wena. Haebe Allah subhanahu wa ta'ala hula etsahala hore a o fe glance nyana eo kapa a o fe nthonyana eo ke yona hojja ya hao. Ke ka hoo thuwang hona le makreste a tlo kenang a matha ko janna, o na le makufara a tlo kenang a matha ko janna hobane ne ba sa tsebe next one thola. So no, Allah subhanahu wa ta'ala ha o ahlole a ke so judge ho ntho e o sa e tsebeng. So if molaetsa wa fihla wena, Allah ke se botse le o botsa ka molaetsa hobane wa fihla wena ha o tsebe le o tseba ke molaetsa wa eng, o tlo araba hore Allah just inshallah. Ahsantum. The second ke arabile. No, the second question, key question here, really, we should speak to the Imam every night. Not to add some of my teachers, but every time after Salah, you speak to the Imam of the time. Allah Ta'ala farja. So barri muisa kala munje fi ka Arabi ki ersayiting ka Sesotho ka akit. So bismillah. About Khalsid. Yeah man. Alhamdulillah. How is it Arabic kicheska ntate Hussein? No ka bua le ka Arabic alhamdulillah. How kang ha o nyewe. Mara tshwana le rona tšeo le moswai phana fela o ipuela pua lapeng tša o ba lena ka Sesotho, o ba lena ka Zulu, o ba lena ka Xhosa. Ba ke re pelong ya hao ke le kunutu ka ra swala o batla ka etsa tsa Sesotho ke re o kope ke re ngwana beso. Jwale he a leleme a se thwe ka re thibella hore bue le Imam wa rona. O bua lena ka leleme le o thellang ka lona le o ka kgonang ho itlhalosa ka lona ho yena, o bule le pelo. Taba kgolo ke pelo bana beso. Tshepa Ahsantum ana no be satisfied na ka karabo ne. Question here yona, it's very important. Gore khona le batho ba bangwe yes, they have knowledge banally tsebonyana when it comes to Islam, but tebo ena e banang le yona maybe go thata hore ba fitisetse mo ba bangwe. So or o thole maybe ba tla fitisetsa ko somebody who's older than them in the family. I nkiwi sentle wa bona tsebo e. So what is a way e leng gore batho ba ka e latella in order for gore tsebo ya Islam ba kgone go tsamaisa effectively and safe? Very interesting question. eo yona re tlo gutela morao re gutlele dithutong tsa Ahlul Bait alayhi salatu wassalam. Imam Jafar Aswad ke ha bua o re e ba ho rona jwalo ka plompoto o be mokgabiso ho rona o ska ba eng ba hlabisa dihlong ho lona. Kulu lana bayyinun wala takunu lana Shayna one thola share. So ha ebe o batla o tsamaisa molaetsa ngwaneso wa Islam kapa wa Ahlul Bait, phela Islam ba e bone be bona ba o botsang. Ho na le motjha o ba re natella o natella mma ya tella nje ne ba mtse ba ka o tella ka nako ya moprofeta ba ne ba mtse ba ka o tella fela
itse a qeta go kopana le moprofeta o ile a etsala eng ba le ba qala bona phetogo ya hae le ka mogona bua le moae ka teng le ka mogona arabisa moae ka teng ka mogona itshwere ka teng ba qala go bona moga aman go na le phapang jwalo he wa bona he ke mo batho ba qala ba etsang ba kgatleya go tsho wena wa ba kgatla batho ya o le jwalo he ba re ba mmotsa ba re ke nna e o yentseng gore o etseng o fetuwe hakana ngwana a re a kile ka kopana le moprofeta o mong a ntwetsa go bophelo bo jwang bo tjenana ba re bitsa moprofeta o ha o hla o lahla mang o lahla Muhammad history ya rona re ba le banka shahada kaofela Masha wa nthola ba ne ba le present ba mtse ba le now so wena ka bo wena shekha ya ha re lokiseng metsamao ya rona re ho lokiseng mehato ya rona otherwise tse ngata di tla latela inshallah ke tsebe ke buile na ana kgotsofetse nna kgotsofetseng karabile ke sa itse motho o botsiseng but ke a tshepa le yena so tswileng wa se leboga inshallah taala ke yona ntho e kgolo eo before ba bolella gore Quran ina le Bible ina le contradiction Quran ina contradiction this that tshwanetse ba bone ka diketso tsa rona izenzo zethu impatho yethu the way siziphapha ngakho inshallah ya ke ele anong ele batlang lecture kaofela phantshantse ya o ya raba gore sallallahu alayka ya sayyid bro right ke botsa nako ya ba re pele no gona le nako no na le nako pele no sna ba no gona le ba so ya no ya ba kopa lo mama ke kopa bitse ali da o bitse ali arabe pro akara ali ba o bitsa arabe pro akara nke setse justice we ona pro akana kapa ntate mkwatlo tla araba inshallah. But what is time? Before there was no time. Now there's time. Before there were no people. Now there yeah. What is time? Muhawa kito thing na. Oh my God. Ntate mkwatlo. I specialize in philosophy. Bona ba falsafa ba. Oh, e batla philosophy. Akito thing na ntate mkwatlo. Ke se to ka o yona na wallahi. Oh. Yeah, I guess if justice. All right, Muhawa so Sheikh Ali Nchinani o tla leka go ya raba inshallah. Bismillah. اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Ngicela ukuthi uphinde umbuzo. Ngifuna ukuzwa kahle from wena ukuthi uthini Mola. All right, uyangizwa Molana? Ngiyakuzwa. All right. I-question yami ihamba kanje Molana. Ithi ne before there was no time and then after there was time. And that time when there was no time, that was also a time. At all. And then also there was a time whereby there were no human beings and then human beings came. So there was time and also there was no time, and that is also time. And also during the time when there were no human beings, that was time. And also during the time of which is now we have human beings, and then that is time. So my question is, what is time then? Because before there was no time, and also that is time as well. Because you see, the thing is, no, I hear your question. Well, I hear your conclusion, and I even hear your question. Yeah, one. But before your question gets answered, there are other questions that need to be asked. And there are other objections that I have to your statement. One of the objections that I have is that you can't say that there was time and there was no time. You know, in logic, you know, it's ijtima'un naqidain. You know, they say it's a combination of two opposites. So a combination of two opposites, they can't be an existence of something and the non-existence of something happening at the same time and at the same place. That's impossible. So you can't say that time was there, but time wasn't there. Point Araba mfana
mute araba bro. Yangizwa Molana. Yeah, ngiyakuzwa manje. Ungamute. Mhlambe yimi lo ngayitholi kahle. Ungamute. When the way ngikuthola ngakhona uthi ne you can't say there was a negative while there was positive at the same time. No, So that's now not the what I'm question saying. is, No, that's not what I'm what is saying. time then? Because That's not what I'm let's just say saying. there was Negative, age or there was a negative. phase whereby Lalela. there was no time. Negative. And that phase is also time itself. So the question is, what is time then? Lalela. Yangizwa. Lady. Molana. Yangizwa. Yeah, ngiyakuzwa. Negative and positive are existences. Both of them are existences, right? Why do I say negative is an existence and positive is an existence? Negative, for an example, ice. When it snows, when it gets very cold, and it becomes -5 degrees, it's negative. And then when it becomes 5 degrees, it's positive. So positive and negative are both existences. But now when you say that there was time and there was no time, those are, one is an existence and one is non-existent. So you can't say that they both exist at the same time. You can't say that there is time and you can't say that there's no time. This is a very important principle in logic, by the way. Molana, the way you can understand that question. The question is, what is time then? Because yeah, before I answer your question, before I jump to that, I had to object to the fact that there was no time and there was time as well. You want to objectable, you can't say there was time and there was no time. All right. It's either there was time or there was no time. It's either time began or time did not begin. Yeah, I need to, maybe it's because of maybe choice of the word. Because it was a phase or, but I was there was a time where I began in a card. Yeah, but I like I was a little bit and then we're gonna corner. So now the time is all right. So time is basically the measurement of motion. This is a scientific explanation, by the way. It is the measurement of motion. So if there is no motion, there is no time. Yes, this is. So, hello, Yangis. It's recording, Sheikh Uza Tola Imova. All right. All right. So time has always existed. And the reason why time has always existed is because time is a relative existence. So time is dependent on other existences in order for time to exist. So if ever there is no universe, then there is no time. So time is dependent on the existence of the universe. Now the universe has always been. The reason why we say that the universe has always been is because Allah has always been. Now, if we say the universe has never been, there was a point where the universe. If we say that there was a point where the universe never existed, then we are saying that there was a time where there was non-existence. Now, when you say that there was non-existence, then you are actually saying that Allah also never existed, but He's an existence. So time has always existed, but it existed in a relative form. It is not an absolute existence.
Okay. So there are two things, two variables. One variable which is called space, and the other variable which is called time. So time is dependent upon space. If there is no space, there won't be time. If there is no time, there won't be space. So they are interdependent. So if I answered your question, please tell me. If I didn't, then I don't know. This is a one. Yeah. Did I answer your question? Okay, yeah, because answer all right, because he's the one that has studied philosophy and Erfan, so he would be the one that is best to respond to this question. If I'm pendulum inshallah next time I will answer you in a satisfactory manner. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tade mkwati. Kimo hao? Kikupuara Charelo ntate. Ne kere fela we answer ile handle ntate. But certain questions see finally platform tse handle so that they can be broken down properly. Oh. I like this again. Kinanore, if you had what I want to say, if you had enough time, you would go in details. But because of the platform, I don't think you would be able to do justice to the answer. That's all I wanted to say. In classes, Jolaka will have classes. Certain things will be broken down properly. Inshallah. Risk a debate. I think inshallah when there will be classes, maybe retire. Usually can that all right. What is a video ke host? Ne ke bona o sa hlokale lo ke se video mara he. Ke go batla le ma di command. Ke batla le sedile nandati. Le botho inshallah. No, really. Mara hey, that's all I wanted to say. I don't want to give any answers because I feel okay. Mola Ali ufaneka answer a proper. Even though I know he could have stretched it even more, in details, happy. But because this is not the right platform, inshallah. When we have classes, Sheikh Alutla, inshallah. Papa, Mola Mkwat. Inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullah. Okay, inshallah. Retla hape kausani ka nting on this Zoom gathering, 7:30 as usual, inshallah. Said Mosae utatsola pele ka thing Allah, but khonano retla tswala ka thapelonyana futswane inshallah. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Ay man, ay. Iko pa ore ba ileng hore aba hola. For baba ileng hore ba kula ba bon. Hore ba fole inshallah arba yetsetse amma yujib khaifaf inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم وصل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم